Kagakangara ka kabiri ikipe ya Rayon Sport yari irimo agakangara ka kabiri kari karimo Flambeau du Centre yo mu Burundi harimo Wolita Disha yo muri Ethiopia Sporting Club harimo Nairobi United yo muri Kenya harimo amakipe abiri yo muri Libya 1 and 2 kubera ko championnat itararangira harimo Rayon Sport harimo yitwa Dekadaha Football Club yo muri Somalia harimo El Merreikh Bentiu yari muri South Sudan irimo Salehe harimo Al Ahly Madani ikipe ya Al Ahly Madani harimo kandi ikipe ya Singida Black Stars na Azam rumva harimo ikipe ya NEC FC muri Uganda harimo KMKM muri Zanzibar n'aya makipe nyine Al Ahly Madani ndetse nitwa Al Zamalek yo muri Sudan. Noneho uko itegeko rimeze kuri amakipe yo mu gakangara ka kabiri nuko bari gutangira tombora yabo amakipe uko ari 15 harimo amakipe abiri ataramekanya yo muri Libya yari gutangira agatomborana hagati yayo nibyo byabaye ikipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda itombora Singida Black Stars yo muri Tanzania kuko bari kumwe mu gakangara kamwe noneho uzakomeza bakaba bazahura ku giti cyabo ariko hano yongera amakipe arimo Zamalek na Al Masry ijonjoro rya kabiri bivuze ngo urabona uko aya makipe yo mu gakangara ka gatatu ameze reka tukitse cyane kuko niko kari mu ikipe yacu mu Rwanda ryo Rayon Sport uko aya makipe bari kumwe nayo kwa 15 ubwo ni 13 nayo ya Libya agomba kumenyekana championnat yabo ni bayisoza bari kubanza gatombora hagati yabo urumva noneho ni Flambeau du Centre igatombora iratombora n'ubundi izatombora mu ikipe imwe muri Libya tuvuge ni Al Ahly Tripoli cyangwa se ni Al Hilal urumva ayo makipe n'ubundi uko atomboranye azatsinda akaba ashobora guhura cyangwa se atanahura hagati yabo hakaba hakiyongera Al Masry na Zamalek hano muri CAF Confederation Cup muri round ya kabiri ni nayo mpamvu byoroheje tombora ikipe ya Rayon Sport igahura reka ne kuvuga ngo koroshya tombora kuko ikipe bagatume ntabwo yoroshye cyane izahura na Singida yo muri Tanzania none uzarokoka akaba azahura ni Flambeau du Centre bari kumwe mu gakangara ka kabiri azahura n'uzatsinda hagati ya Flambeau du Centre n'ikipe muri Libya reka tuvuge ngo ni Al Ahly cyangwa se Al Hilal n'urugero bivuze ngo ikipe ya Rayon Sport gukomeza ikuyemo ikipe muri Tanzania ariyo Singida izahura n'ikipe yo muri Libya kuko simbona Flambeau du Centre yigaragaza imbere mu ikipe muri Libya biragoye bivuze ngo Rayon Sport inzira ni imwe yagomba kwigeza amatsinda ubushize bakurwamo kuri penalty niyo yayindi niyo yayo ni umwanya mwiza wabareye gukosora amakosa bakoze ku bwa Jean Fidel kibazo ni igihe baba batahageze oya ongera uvuge neza ndumva misana na shunda batsinzwe na Al Hilal ariko none igihe baba batahuye nayo Ungize gake anani ikipe yagarariye Tanzania s'il vous plaît ekipe yagarariye Tanzania yabaye noneho izabanza away game iya kabiri kayikinira mu rugo we nta kibazo uvuga yifate yagire byinshi ibyo none Arsenal ni yanyagire Real Madrid umva icyo bivuze ibyo ushaka urabikorera nicyo ngicyo na Kaizer Chiefs uyu mwaka heruka guhuramo na Yanga zibanze zishize 23-24 muri Kaizer Chiefs yaravuze iti ibi bikipe byo muri Tanzania ibyo ziwabo biraguca biranya bikakura bivu irasa bine muri Afrika y'Epfo nicyo kintu muri Tanzania Yanga irashe bitatu aburaho kimwe ikipe ya Rayon Sport imaze imyaka ingahe kwisi imyaka ubwatsi 60 na za 70 ejo bundi muri 2024 ekipe ya nibyo Singida Black Stars 60 za 60 kareka 60 nibyo nose simeze yashimwe 68 bareme baryange nuko bimeze yange mu tubazo sibyo imyaka 60 yego iyi kipe ya Singida yavutse 2016 iyo bita ihepfu yego sibyo icyo gihe irazamuka ijya mu ciciro cya mbere cya kabiri twara igikombe irazamuka igeze mu ciciro cya mbere nabwo irongerera amanuka izamuka itwaye igikombe nanone icyo giza kujyamo utubazo tw'ubukungu muri 2020 yego
2022 nibwo yaje kubona umufatanyabikorwa mushya. Ekipe ya Singida ibona umufatanyabikorwa mushya nibwo bahise bayita Singida Big Stars. Ahita yimura yijyana muri Singida Region. Bivuze ko ya ekipe bifuza kubakira fondasiyo mu kijyanye no ko yafata igice cyayo ku ikarita y'umupira wa Tanzania. Icyo gihe irasunika sezo yabo ya mbere mu cyiciro cya mbere nabwiye ko yamanutse babaye ba 17, sezo ya kabiri ba 7, indi bahita baba ba 7, baza kugera no ku mukino wa nyuma wa Tanzania FA Cup, bari kumwe n'umutoza Ouma David Ouma w'umunyakenya. Iyi sezo basoje ekipe ya Singida Big Stars ibaye ya 4. Sedo mbere na mbere muri no mikino nyafrika twese turabizi ibigwi bya ekipe birakonda, sibyo? Icya kabiri na kariba ya ekipe n'urwego irimo irakinaho birakonda. Kariba y'abakinnyi ufite irakonda. Ese ekipe ya Singida Big Stars ifite abakinnyi bagera ku 9 b'abanyamahanga, harimo na rutahizamu na Isaya yakomozagaho mu kanya. Elvis. Sibyo? Ariko ntekereza ko kuri ekipe ya Rayon Sports ntekereza ko umukunzi wayo wese ari kwibaza ati Singida yankanga bingana bite. Rene aradoheza kuri zimwe kuri statistique zabaranze ikipe nayo yambara ubururu muri mwaka w'imikino. Yego urakoze kabisa. Ubururu kabisa. Ikipe ya Singida Big Stars mu mwaka ushize w'imikino muri match 30 bakinnye muri Tanzania Premier League babashe gutsinda ibitego 45, binjizwa 26, batsinze imikino 17, bo batakaje imikino 7 gusa. Meaning iri sezo ko igomba kubajyana mu mikino nyafrika. Usibye kuba umwanya ubyemera, ariko uburyo David Ouma yarahagaze muri mwaka w'imikino n'abahungu be byagaragazaga yuko byibuze hari icyo baza bagapropose mu mikino nyafrika. Ariko kuri Rayon Sport nibyo Alira Bengazi hari ibyo yakoze, abyibuka mu mwaka ushize w'imikino ubanjije uwo tuvuyemo. Nibyo hari bitarakunze mu myaka bamaze badasohoka AS Kigali, yari hari ikibuga hanyuramo na Mukura, ndetse ubwo ziherekeza ekipe ya APR Competition ndetse na Champions League. Ariko this time round ekipe ya Rayon Sport iyi preliminary round phase ya mbere ekipe batomboye nibyo iri guturuka muri shampiyona isa naho yisumbuyeho ku y'u Rwanda, ariko izi saha tuvuze ekipe yavutse 2016 n'indi igiye kumara imyaka 60, sibyo? Tugiye kuvuga ekipe yahanganaga igikombe mu Rwanda n'indi ekipe yabaye ya 4, sibyo? Turi kuvuga ekipe ya Rayon Sport izi saha yitegura umwaka wayo wose w'imikino ivuga iti amatsinda. Yego izi saha simbona kuganya hari excuse. Wenda tuzagenda twinjira muri detail kuko iminsi izagenda ikura bitewe n'imyiteguro y'ama ekipe ku mpande zombi. Ariko kuri Rayon Sport na excuse kuvuga yuko iyi round wayisigayemo kubera Singida Big Stars. Ariko uko amakipe yiyubatse ikintu gikomeye uri kuvuga naho niho mvuga development za sezo based on history. Ikipe ya Rayon Sport akagombye kubira imbere, ariko kuri ekipe ya Rayon Sport this is the best possible simple way wakwisanga ku yindi round. Wenda ku yindi round iyi ekipe yo muri Libya cyangwa se Flambeau du Centre mu Burundi, wenda naho tukavuga ibikurikiro bito nuko bitwaye muri match ariko izi match ebyiri. Uzi icyo nshima izi saha kuvuga ngo uhereye kuri Flambeau du Centre, sibyo? Cyangwa ekipe yo muri Libya ubwabyo hari icyo bitagufasha by'umwihariko ekipe yo muri Libya. Hera kuri Singida. Ari ikindi ari kuri kwirangagiza gikomeye. Uzi ko kwa gatanu utaha tumenye ni muri yuko kwa gatanu utaha umunsi w'igikundiro urahura na teste nziza champion wabo ari we Young Africans. Uko uri mu bwitwaro cyangwa uko ari ku bwitwareho biragwishusho ya nyayo yo kuvuga ngo ni umushampion kinariki uwakana kinati yitwara ari kuyihe level. Iyi ni teste nziza cyane. Uvuga ngo 10 n'abazungu bavanwamo na Singida nzahita ngukaraba none. Rayon Sport ihuna n'ikipe ya Singida Black Stars, hanyuma ikomeza ihure n'izarokoka hagati y'ikipe ya Flambeau du Centre yo mu Burundi ndetse n'ikipe izaba iya gatatu muri Libya. Ese bimeze sasa aperi yo muri pot 1 itomboye piramide yo muri pot ya kangahe? Itomboye piramide yo muri pot ya
kuko twibukiranye ama ekipa ari exempted ni Al Ahly sibyo ubwo ama ekipa atari amakipe yakomorewe nyine atagaragaye muri iyi round. ni Al Ahly Mamelodi sibyo sauna ubundi abantu babyibuke n'amakipe 32 yose azakina iyi mikino ariko amakipe abiri yonyine ariyo Al Ahly na Mamelodi nizo zari excluded bitewe n'amanota na coefficient bifite bivuze ngo kuba Pyramide waraje ugatwara Champions League umwaka ushize ntabwo bigwa amahirwe yo kubituba excluded n'abandi